Hello everyone and welcome to Mzansi's Funniest Videos. This is Davis Mohomo. I bring you Kasi stories again. Please like, comment and share. wena uzomtshela ngenayikhe nje cha nje nayikhe khona ubhale ebike ayintona sithila ngale ayintona yakuthela mfana baba nasetshenziswa sebike ayikho le nayikhe yakho baba slip silver ibox ayimanga nebox kababa angazi bayifaka phansi bakhala ama orange bakucela wena ona baba hayi problem ntanayi baba uqalile ubaba khona akuhlusa sebucane waye umthimba wakho efuthi akho personal boy bafethu Esagwari manje. wena Mfaka phone. Mina never about Catswitch. what's up Kere Helen na lo wena ka mara Helen na le motho ka mara mkudi on tshama ngwa shiama cut molebello ka ro musuna mara musuna maribe ka ronya go musuna mara musuna guys passion ngathi uyamcabuza mara umnyanyile something like that. so that means you choose me to be inside of your heart ne oh wow she agrees Follow the damn instruction man azangwa fasa instruction. uchabanyana papa nkare okolota mara ono kolota phansi ngolaka mbula phansi ngolaka ejo utlwellang especially wena jo mmotse ka ro khopela di love back mara a ono re a go fa tsona cause ke ex ya hao o cheated and ba mo fa ngwana and ngwana o tshwarisitse henceforth pila mmotse sif o rata ngwana. I hope it makes sense and that fetso It doesn't make sense. yeah continue on wena wa nchuma kanti ka nke mbotata ba yeah continue on mo no so ke ba muzulu ne uyangifaka noma uyangkhipha Ngiyakhipha. ongikhiphe umnyama ngifaka inhliziyo yazini you're fired both of you abrkhwa are I don't like the person that I am when I hurt you. 'Cause in those moments I wow beautiful bravo jo into ebukudala sifuna leyo jo. Oh Abaqushile bus. perfect. yeah join us here meet mbofana waka Mfana wa. amagwafi La chapa la khwansi. Le ndaba seyicala ngibamba. Ngithinta. yes It's a robbery, bitch. It's a robbery, bitch. It's a robbery, bitch. It's a robbery. bafetirela ngiba sa dibaka ba ke nyake selo ba Ito nang wa twek. Hi, boy. Clock it. Ma o itse bona irang ona tsela ba difounu nna ke batla ba tsela monna clock it. It's a robbery. Mona molala ne. Day 1 of no fighting. Day 2 of no fighting. Day 1 of no fighting. Lelwanela eng. Rosa phela. Ozo recorder. Day 1 of no fighting. You are fighting now. Blessed sister. Blessed brother. How them things? They're going good, and how are you? I will give thanks for life, you know? Yes, I. Sister. Yes, sir. Nyazi ukuthi ucabanga. Oh, Jaman. I have a question for you. Yes, I. So, ebholeni ne between the Chiefs and the Pirates, when I favor. Hi. Yabona mina sister. Ngibhaka Ngibhakaniya. Oh, serious? Yes, I. amathambo hlangana. Cause like if buffet the Chiefs, things will happen now Rumi. So, Jaman, favor. Hi.
Hey sister, bathi gebhu magebhu la wena wagebhula umhlaba kamasipala ngenkani. Hayi mina sister ngibhakaniya. Yeah, iships iyadliwa baba, buzodliwa eromini. Okay. Shuthi ngiyini nawe kunini ke. Bye Jamal. Yes, I sister. Oh, Jamal. Yemfana. Lata ngwana o le mfana. Ummone. Ichi pizza ma. Yeah. Zama. La Shell. Yesicela mfana uma. Yes. Let's change you. What if vele thina abantu besilisa sizinja kodwa imsila yethu ngaphambili? Baba. Hayi wesibara awuthu pondo lapho ngithayisele ngaze ngoma. Sibathi kuyabheda. Wendoda beluhlane ngane yasekhaya lapha. Hawu. Ungazi qawo. Usibali kumele abe into ebusy usibali. Kumele abe into esebenzayo. Ungabe nje ulopholo la uma sendwa yiblue. Yena umuntu ndini nobubi. Kumele mihlale ekhadini lasebank. Unebhange wena. Uyashabula wemfana. Funa vele ulethe yena lo nemcondo soba nemcondo ngala. For sex. Ayi. Utona ukuthi kubiza ngosibani, akubiza ngompholo umnqatha. Uyadelela lo sibale iminyaka. Lo no general wamavesti usuke eKasi uzadaye ebayeni for ukuzozama into yokusheba. Why? Ngiyakutshela imali yonke iphelele esinkweni noma baloni reason why ayele wayotshontsha leqanda. Isithole esichilile ivele iqabanga ukusidelela. Ningazongibheka kanje. Yeah. Masimbeni no2. Sinzi. Ungamiye ku general. Yeke kwethu. Ayifike lapha kwaye ibeke leqanda ingene eroomini yo prepare ezinye zezinto. Ngitheleke ngokuzomdisciplina ngiyakutshela ungijwayele rice. Lihlolwana yena lilwanela le. Angilanda ugeneral ngibaleke enye into angivimbe ngale ngakamqini. Uyamsaba kanti. Yazi ngithole kanjani leqanda wena luwatha? Ukuthi uzohlala igeneral CEO yezinja. Qeda ngayo manje ngibhale ngayo phansi njengebhensela. Yekela ukumhlanisa wena yazi. Indlebe ende kanje. Angizwa. Yalifuna leqanda. Ngiyayidosa le. Ngiyangizwa. Yakhala imbuzi. Indlebe ende kanje. Uyongihlukanisa notshwala Yakhulu ufake emlomeni maqhathi. Yo. Hawu ngeke uthunywe kumina. Yabona ke wena uthunywe kumina. Abazali bakho abanayo imfene bavene bakhetha ukuthuma wena. Asiyawushada le rock. Wenzani uyabutha? Uyigqokeleni iveyili? Iveyili uyigqokeleni? Eveyili. Khumula lento ugqoke impahla ejwayelekile. Yeke lisire rede. Hawu. Veyili ke Amakhosi kamonke nje amaveyili la umuntu uthatha ngawo abenuza hawe ma. Ngiyamugcina. Ena omongwe o ira revenge ka yona. O ya vacation ka yona. Ke source of income o carrysa bana o patela di account ka yona. Mara ira fela ntho a intsi sleep. And we feel like modimo ke mala e berekisa. Matric certificate. Na kwesa phela. O gra o tlo shia mo o tlhogofala e jake diboko. Bo Peter Valteng. Aowa. Ai jwa ke makgotla ja dipampiri. Sawubona. Ya ngani? Igama lami kunjiva ngicupha sikhona uManxepho. Nje. uManxepho.
Uwapona ngani ubongikwazi la ndaweni? Kwase-orphanage ngitshombile khona. Njombile, what is Njombile? Aziyinkinga. Hayi ngeke. Akekho lo muntu loyo. Hey man. Umfana noma uyintombazana? Kumfana. Manje pho lento igqokile igqokeleni. Ingubo adingi nazo lezi. Isibuyaphi? Manje lesikhwama leso siphethe sigcwele lezi zinto lezi. Ey. Ingane la ekhaya le. Why usho nje? Hayi ngena ngane wala ekhaya wena. Kanjani? We grew up in a very technical time. Certain things were just blatant disrespect. Like if somebody does this to you, there was like no two ways about it. This person was just trying to disrespect you. Do you guys remember when people used to brush you on your face like this, bro? That thing was... Bro, you know what it is, man? It's not just the brush itself. It's the motion, and then when they touch your lips, bro. Nah, dog. After the lip touch, we have to fight, bro. I have to move you, dog. Who came up with that thing, bro? Like, why are you touching my face, bro? And like that, dog, the fingers and... Ngaphi imoto ezenza umzulu obhedayo. Ethi imzulu nje udla inyama kuphela. Ha, hey, kunjela. Kunjani? Wenqephu, ingane wayilahlelana. Ingane. Ngithe umdlwane mina ngoba ngithe ingane. Wena waqamba amanga kimi wena wathi esibhedlela bakutshotshela ingane bakushela uNosidolo embedeni. Wawusholani lonto le ngoba ingane ifikile kumina ebusuku. Igcoke impahla. Alela. Awusadingeki ke lapha yana. Thank you mina ngiyabonga. Sohlala naye imopho yakho le ukorobhe ngaleso silevu. Ayihamba man. Nompetho khala ukudlula mina. Usuqinisele. Ngitsephe phela wena. Ale madala mokoko. Mokoko. Before ke thoma game ya re ke te krelo wa ko mafifinyana. Ejo. Rosunana kuma fifinga le. Hayi umuholi. Hawa wona kombolo. Kuna diteng. Eta. Rosunana kuma fifinga. Tu evele tlhakentse ke sa nya ke na crash ya ka nete ke auslindiwe. Auslindiwe. No plan no fitla kae. Isikota sa koloi. Kwabze na se yona boningirile ke flop wa ke sa bolela ka taba mafifi go yena. Amore tla dlala ma. Ere ke botsile ba bangwe re ba ile tfitla kae sa ba kwa re nna ke fe. No plan no fitla kae boy. Na ke ha e go re bana ba tanya ga bshugo. Go di mastlhare. So tfitla kae. Hayi, ngiyokongrea. Hey lo mongwe eno tla mmotisa bjang go so pepula peputse. Wena phiti tla mo wena sentsumidisa. Ebile re tshware ka thapelonyana before top. Wa bolela bodi ba re lo gale balla wa selaike. O la le pelwempe. Re khawane le metlaere tsene tabeng. I'm one. 3 4 And then guys, thanks for making it this far and thanks for supporting this channel. See you in the next upload. Please subscribe if you haven't subscribed.